وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Ayo duet karo aku. Lewat sini, ojo lewat kene bahaya. Wek rasah nonton, wek rasah nyawang, wek. Tak antemi pisan engko. Modelmu Ayo cepet, Nduk. Ayo cepet. Iya, sing salah aku. Wong tanyaku ke sini. Ya betul kalau sendiri. Aisyah datang ke lapangan situ sama siapa? Sama Abi sama Umi. Sama Abi sama Umi. Uminya namanya siapa? Umi Lolo Arifatul Harida. Panggilannya? Umi. Umi Nurul. Umi Lolo. Oh, Umi Lulu. Ya, Umi Lulu. Umi Lulu yang mana? Yang mana orangnya? Gendong adik. Hah? Adik Nuna. Oh, yang gendong adik itu. Itu ya, pakai mic dong sayang. Yang gendong adik yang pakai kacamata itu. Kalau kamu panggilannya? Aisyah. Aisyah, adiknya berapa? 1. Oh, 1. Punya kakak enggak? Hah? Punya. Kakaknya cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Kalau adik? Adiknya 1. 1. Adiknya 1 itu cowok apa cewek adiknya? Cewek. Oh, cewek. Nanti kalau udah TKB lulus selesai, Aisyah melanjutkan kemana? Mondok ke Abah Anza. Aisyah pengen mondok ke Abah Anza. Kamu kok tahu Abah Anza sih? Siapa yang ngasih tahu? Di HP. Oh, di HP. Di HP-nya siapa sayang? Umi. Oh, HP-nya Umi. Umi biasa muter Abah Anza ya? Biasa ngelihat Abah Anza ya? Terus Aisyah ikut ngelihat juga. Terus Aisyah suka sama Abah Anza. Ngomong dong, jangan sentuh-sentuh aja. Terus sekarang kalau Aisyah udah deket sama Abah Anza gimana rasanya? Seneng nggak? Ini sekarang Aisyah mau sholawatan, apa mau ngaji, apa mau pidato, ceramah, apa mau apa sayang? Aisyah mau ikut lomba. Aisyah mau ikut lomba. Lomba apa sayang? Lomba ngaji. Lomba ngaji. Ya coba ayo sekarang. Perlombaan dimulai. Peserta yang pertama Aisyah. Tepuk tangan. Ayo sayang, ayo. Aisyah akan membacakan surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Keselak. Yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Bentar. Kedalon. Wong iki tangi turu Aisyah. Makanya suaranya serak. Kamu minta minum air apa minta minum jahe? Biar suaranya nggak serak Aisyah. Minum dulu ya. Jahe, mau jahe. Air aja. Ayo. Minum dulu sayang. Bismillah, ayo. Nanti biar nggak serak suaranya lagi. Ayo dilanjut. Wa khalaqnakum azwaja Wa ja'alna naumakum subata. Percayamu ndak banter bar Wa ngombe. ja'alna laila libasa. Wa ja'alna nahara ma'aja.
wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli Likana miqata. yauma yang durul mar'u maqad Masa langsung gitu? wa yaqul Meneng. Tambah bingung Bu guyu. Ya udah cukup sayang, udah pinter kamu. Ini bangun tidur soalnya lupa dikit kan ya wajar, namanya anak kecil. Kamu, ayo kamu, yang tuwek maju, yang tuwek. Ayo yang tuwek tak suruh sambung ayat sama Aisyah. Ayo yang tuwek berani enggak? Wong sampean kulhuwe bulet tok. Ayo kowe wani apa ora? Ayo 500.000. Alah, rawani ngono kok. Terus selain surat An-Naba, apalagi yang hafal Aisyah? Surat apa lagi? Surat apa lagi sayang? Hah? doa kunut Surat apa? doa kunut Doa kunut. Ayo kae rungokne kuwi sing ra hafal kunut iki lho. Doa kunut bersama Aisyah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ayo tepuk tangan. Anak sekecil ini ki anake wong NU yo ngene iki. Cilik wis hafal kunut ora kaya dirimu. Dongane adus jinabat ora iso. Sayang, yang ngajari doa kunut siapa yang ngajari? Abi apa Umi? Umi. Umi. Yang ngajari hafalan surat An-Naba Abi apa Umi? Umi. Umi juga, semuanya Umi. Umi cerewet enggak? Enggak. Umi penyayang kok. Kamu yang pinter ya sayang ya. Nanti kalau udah gede cita-citanya mau jadi apa Aisyah? Ustazah. Ustazah. Tepuk tangan, ini calon ustazah. Ngono. Ora kaya kuwi. Nggih, iki calon ustazah, kamu pinter, nanti mondok, pengennya mondok di pondoknya Abah Hanzah. Iya, Abah Hanzah itu mana sih orangnya? Apa ana remote no kono? Angger apen jawab leren delok kae. Dah kamu pinter ya sayang ya. Nih tak kasih sarung. Sarungnya nanti dikasihkan siapa? Abi. Kasihkan Abi. Namanya siapa abinya? Hafid Aris Setiawan. Hafid Aris Setiawan. Bukan Seti Bengi. Ya udah nih, sarungnya cap apa sarungnya Abah Hanzah? Sarung mangga, sarungnya
apaan tak sarung mangga tak bahaya tak. Sarung mangga, sarungnya apaan ja? Gak sarung mangga gak bahaya tak? Anak kecil aja udah sarung mangga, sarungnya apaan ja? Gak sarung mangga tak bahaya tak? Kita tambahi tahun 2023 gak sarung mangga pekok. Top, keren kamu sayang, pinter kamu. Nanti mondok di pondoknya Banza ya. Kamu minta duit nggak? Ngomong lah. Aku gak takon dirimu. Yang lain diem. Ini kalau dilatih sama situ malah nggak mencerdaskan. Coba kreativitasnya dia. Coba yang lain diem. Ngomong dong sayang Aisyah minta duit nggak? Mau. Liane lo meneng. Sama nulangi ini malah nggak mencerdaskan. Aku ya wis ngerti nek sama nison jawab. Meneng. Kamu nggak ngerti didik anak kecil itu nggak boleh diajari terus dijomblangi malah nggak pinter-pinter. Aisyah minta duit nggak? Minta. Nggak, berapa sayang? 100.000. 100.000. Nggak kurang kan? Misalnya dikasih 50 mau nggak sayang? Ini provokator iki kok. Sampean iki meneng to sampean iki. Aisyah ki asli lo neriman. 50 ya sayang ya. 50 ya. Lo mau. Anaknya lo neriman. Mau kok. Dah kamu di sini dulu. Apa sayang sama Aisyah ini biar dipegang masnya ini dulu. Ayo. Kamu namanya siapa? Muhammad Hilda Firmansyah. Panggilannya? Hilda. Jeneng panggilan kok kaya cah wedok. Lanang Hildan ngono, Hilda. Ya enggak apa-apa, wong saiki modele ngono. Rumahnya mana? Bungkus. Bungkus apa? Bengi-bengi kok bungkus. Yah mene kok bungkus lho. Iki Aisyah ki apa mbok bungkus? Ora oleh. Aisyah ki anakku kok ya Aisyah ya kan. Kamu nanti mau mondok di pondoknya Banza ya? Saya nggak bungkus apa? Aku ku takon alamat omahe sampean pundi? Bungkus. Astagfirullahaladzim. Iki dong ora tau ditekoki. Aku ku takon alamat omahe sampean nang Bungkus Kalimojosari. Oh, Bungkus iku jenenge kampung. Kecamatan Doro. Kecamatan Doro. Nggih. Terus ya wis Kabupaten Pemalang. Pemalang apa Pekalongan? Pekalongan. Pekalongan. Sampeyan sekolahnya kelas pinten? Mboten sekolah. Tuh kan, ngopo kok mboten sekolah? Mboten betah. Terakhir sekolahnya napa nak? Mondok Terakhir SD. SD tok. Nggih. Terus mboten nerus nih. Neruske tahun. Terus ke setahun. Nggih. Ten SMP. Mondok. Mondok. Mantun SD mondok setahun ora betah. Terus bar kuwi Kerja. kerja apa sampean nak? Ngobras. Hah? Ngobras. Ngobras. Ngene iki le. Nuwun sewu Bapak Ibu ya. Anak seusia, panggilannya siapa nak? Hilda. Hilda, menengot sik to. Anak seusianya dia ini kan masih usia-usia belajar, nggih. Usia-usia belajar, usia pendidikan. Wong pemerintah saja menggalakkan wajib belajar minimal 12 tahun. Minimal itu. Kok 12 tahun? Hah? Napa, Bu? Hah? Ula kok cerdas men. Kok pinter milih nanggone wong wedok ngono lho. Lah nek ngono carane aku ya gelem dadi ulane. Ula kok pilih-pilih. Pun mboten Bu, mboten napa-napa Mbak. Pun Mbak lenggah Mbak. Lenggah mboten napa-napa. Cuma kula nyuwun tulung jenengan nek begagah aja ombo-ombo.
Nang sampean ki sik wayahe belajar nak, sik wayahe sekolah. Umure pinten sakniki? 13. Lho 13. Karepe karep ngomong 13 utawa 13. Akhirnya dadi 13. Ngaji Qur'ane pun khatam napa dereng? Sampun. Ping pinten khatame? Setunggal. Oh, sampun khatam ping setunggal. Mondok meleh ae. Lamun pun ten pondok kan enten sekolahan. Mangke lek mboten ngoten nderek kejar paket B napa kejar paket C. Lek mboten ketinggalan, sampean pengen dadi wong sing model kaya ngono-ngono kuwi. Makhluk tidak berpendidikan ngono kuwi. Masa depan gelap. Ngono nak. Saiki wis ora mondok, ora sekolah, ngobras. Dereng wayahe sampeyan nek bantu-bantu mboten napa-napa. Mondok ning gone abah ora usah bayar, gratis. Sak sekolahe. Ngono lho. Terus saniki sik meneng sik. Saniki mukane selawatan to ceramah to azan to apa? Solawatan. Selawatan. Coba ayo selawatan sing buanter. Ayo. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya ballahu jahu indallah innal musibita qajaru. Oh ya, rungu kowe minako jaru. Ya kuwi gara-garane ora ngaji, mulane lafate salah kabeh. Ngono Aisyah lek ndelok nganti mentel ngene. Masa kok innal muslimina qad jaru. Innal musiina qad ja'u. Ayo innal musi jajal. Innal muslimina qad ja'u. Minako jaru jajal. Ini gara-garane ra ngaji, salah ngono kuwi malah anak. Mulane ngaji. Ayo saiki tasik ngaji mboten? Asik. Ten pundi nek ngaji? Teng tangga. Ten tangga. Nggih. Ngaji to ngopi kok nang nggone tangga iki. Ngaji apa? Kitab apa ngajine? Kitab napa? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Jajal diwaca nadhomane sithik tol. Abda'u bismillah wa rahmani wa birahim imil ihsani walhamdulillahil qadimil awalin al-akhiri bagi bila ta'awli. Terus langsung buri Aisyatun. Aisyatun mahaf Sadun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kada Juwairiyah Lil mu'minina ummatu mardiyah. Ya wes. Lho, apa maneh sampean gelem mondok? Wis sakmono lagi Aqidatul Awam. Aqidatul Awam iki pelajarane cah iki. Meringis. Sekolah nak eman-emane lek mboten sekolah. Cita-citane pengen dadi apa? Aja jawab tukang obras. So nek gede pengene dadi apa sampean? Jajal. Bos. Meneng sik. Pinter, aja mek trimo tukang obras. Pengen dadi Bos. bos apa? Bos jahit. Iya ngutek ya nang gone kono kuwi. Bos jahit. Bos jahit apa bos dom? Ngono dadi bos dom sampean. Bos jarume kuwi tukang nyublesi wong kuwi. Ayo cita-citane pengen dadi bos. Nenek bos kuwi ya kudu berpendidikan. Nah, bos ora berpendidikan kok dihapusi karo anak buah model ngono-ngono kuwi. Ngono lho nak. Kalah karo Aisyah. Kamu langsung ikut Abah ke Bojonegoro ya mondok sekarang ya nak ya. Nanti tunggu jilid 4-nya udah lulus jilid 6.
Nanti tunggu kalau jilid 4-nya udah lulus jilid 6. Pancene didikane halus. Nanti tunggu kalau jilid 4-nya udah lulus jilid 6. Kira-kira lulusnya kapan jilid 6-nya? Nanti kalau udah lulus kapan-kapan. Iki aku dikadali cah cilik tenan ini. Nanti kalau udah lulus kapan-kapan. Iki sok dilamar cowok bareng yo ngono. Asli jawabane. Ya, Neng kapan kita jadian, Neng? Kapan-kapan. Pinter cah iki ya. Kamu punya kakak? Ya, Namanya siapa? Pak Kina. Ikut ke sini. Enggak, Di mana? mondok. Mondoknya di mana? Enggak tahu. Enggak tahu sih. Bocah kok iso kalem ngene. Paling ki mbiyen luluke nek ngajak abine manggapi. Ampun banter-banter bi. Ngene saiki dadine ngene iki alus nah. Lu anakmu kok iso kaya ngene aluse iki lu masyaallah. Jan luluk ki. Ya ini tak kasih sarung, nanti sarungnya dikasih ke Abi ya nak ya. Ini ngerti. Sarung mangga sarungnya apaan tak sarung mangga tak bahaya ta. Kamu tadi minta duit berapa? 50.000. Berapa? 50.000. 50.000. Ini nak 50.000-nya. Kalau ditambahi mau nggak? Mau. Hah? Mau. Nanti duitnya dikasihkan Mbak Lulu. Iya. Ini tak tambahin jadi 2. Ya udah 100.000. Kamu kan tadi minta 100.000. Nah udah sayang, ya Salim. Nah, kamu turun hati-hati ya nak ya. Pinter kamu. Ya sahabat dibantu. Ronges. Insya Allah. Makanya ini padahal turu lo mau. Turu Aisyah mau turu. Pas aku ngomong sarung langsung ini. Hebat. Ya memang dia udah lama dia kepengen ketemu sama Abah Anza. Ayo sama narap sarung pora. Rawani. Mancing becah kuwi oleh iwak gatul paling. Ngaji ya. Ayo satu lagi siapa siapa adik-adik? Satu lagi ayo. Sampeyan yo rawani ngono. Mike guru Mike. Berdiri nak. Sini. Kamu namanya siapa? Muhammad Ibnu Affan. Muhammad Ibnu Affan. Duh gak meyakinkan. Muhammad Ibnu Affan. Rumahnya mana, Van? Kaligawe. Kali gawe apa gawe kali? Kaligawe. Kali gawe apa? Gawe adus, gawe ngelangi, apa gawe ngising? Affan Ibnu Affan, Masya Allah. Yang keras dong kalau ngomong. Sekolahnya kelas berapa kamu? 5. SD apa MI? SD. Sing banter nang.
Nanti kalau udah lulus SD ngelanjutannya kemana? Mondok. Bener, bener. Kamu pengen jadi apa nanti kalau udah gede? Cita-citanya yuk. Ustad. Ustad. Kenapa kamu pengen jadi ustad? Kayak itu. Oh ditakoni kok malah nyawang. Kenapa pengen jadi ustad? Enak jadi ustad. Enaknya apa? Enaknya apa? Bayarannya akeh. Ya asli tukang mancing iki kok. Saman kok ngerti nek bayarane akeh. Sing ngomongi sapa? Hah? Sing ngomongi sapa nek bayarane akeh? Dewe. Hah? Apa? Dewe. Dewe sing banter. Sing banter rek ngene. Iya. Oh anang kok ngono modele. Sing gagah ngono lho, Van. Mosok neng ustaz coba nek ngulang pada jamaah. Mosok ngono. Semangat. Ayo semangat. Semangat. Kamu mau apa sekarang? Sholawatan apa mau ceramah? Salawatan. Alamate. Oh, alamate. Liane alamate. Ya nafsu tinggi. Ya nafsu ti. Ayo jajal, cul sakarepmu ya nafsu ti, ayo. Jal. Tapi kudu banter. Ayo. Busra lana nilmal muna. Rasa ngelirik aku. Kurang tinggi nadanya. Busra lana. Ayo. Busra. Busra lana. Ayo. Busra. Banter. Busra. Busra lana. Ayo. Busra. Saman ngerti banter apa ora nang? Nada dhuwurna. Tirok napa? Busra lana. Ayo. Busra lana. Terus. Ayo terus. Nilmal muna. Salal ala. Kok iso gimbal muna iki? Jajal mana sing banter nak, sing banter. Busra lana nilmal muna. Salal ala wa falana. Salal ala wa falana. Fan. Saman milih kok ya nafsuti lho. Liyane lah akeh sholawatan katik milih ya nafsuti. Akhirnya tambah apa mbok sentake kuwi. Ngono kuwi. Oh liyane yo akeh kok. Misale tok sampean lagu apa Rokot Aina, apa lagu Tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah. Kan yo penak. Ra isomu ya nafsuti wi. Terus langsung saiki ya nafsuti, ayo sing banter. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, titi, ya nafsuti. Saman kenal Ti nondi, kenalmu Ti nondi. Koncone sampean ana sing jenenge Ti. Ora. Tanggane sampean ana sing jenenge Ti. Nafsuti ngono. Kok iso embuh. Salah pilih orang kok. Wis to meneng to. Ngeyel iki. Wis saiki wis saiki sebutkan berapa ya 3 saja nama Wali Songo. Ayo. 3 ae sapa ayo. Wali Songo sapa ae nang. Mboten ngertos. Mboten. Wis to meneng. Nama Nabi 5. Ayo nama Nabi. Nabi
Nabi Adam, Adam, Nabi Idris, Idris, Nabi Nuh, Nuh. Nabi Hud, Nabi Soleh. No, nek nabi apal. Apa? Wes, ra kuat aku suwe-suwe kok. Sajane aku ki pengen cah kuwi ngono lho sajane. Asli cah kuwi sajane. Nyoh pek kabeh iki nyoh. Ayo pek kabeh. Yakin wani munggah ngono pokoke asik. Tak jungkir ndase ambek aku. Nang belajar ya sekolahnya ya, yang rajin ya, pinter ya. Sholawatan, ngaji, sekolah, yang pinter ya. Ojo kaya iki wis ora sekolah. Ngobras. Aku njaluk tolong ya. Aku njaluk tolong. Sesuk lambene kae obras. Lambene kae lho. Obras sesuk. Ben apik ana rendone no. Alhamdulillah ya Allah. Zaman nyuwun sarung to mboten? Nyuwun. Nyuwun. Sarung tok ya. Karo duwe. Kowe njaluk diobras tenan kok. Lha sampean mungkin selawatan ora tenanan kok njaluk dhuwit. Mau Aisyah tak paringi dhuwit kan apalan surat An-Naba, terus apalan maneh doa kunut. Ayo kamu doa kunut. Doa kunut. Doa kunut. Ayo. Hah? Apale sithik. Loh, apale sithik berarti ya. Sithik ae kamu berarti kalah sama Aisyah. Aisyah ndak hafal doa kunut. Kamu ndak hafal. Ayo doa habis azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ayo. Berapa? Ayo kowe. Doa habis azan ayo. Engko tak ulangi doa mancing. Ben entuke akeh. Ayo nak doa habis azan apal nak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma rabbati da'wati tamah. Terus. Wassalatil qaimah. Terus, nak. Ati sayyidan wasilata wal fadilah. Terus. Wa syaraf. Fa wat darajatan dan aliyatan rafi'ah. ahliyatan rafi'ah. Kuwi tanggamu ana sing jenenge aliyah sampai rafi'ah. Nah, ini berarti kan kita harus lebih banyak lagi mengajarkan doa-doa kepada anak-anak kita. Ayo anak-anak, ada lagi, nggak harus sholawat nak, kamu bisa dalang, bisa gending, bisa kori, misalnya ono sing iso a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada yang bisa, ayo. Atau ceramah. Sholawatan kok ya nafsu tineh. Ayo kamu, mau kori? Ayo sini sayang, sini naik. Ayo, kowe noke naik Van. Siapa jenenge? Hilda. Ya obras. Penak obras saya. Penak obras. Ayo sini dok. Nggih, nggih. Namanya sinten? Febi. Febi. Lahirnya bulan Februari ya kamu? Bulan apa? Agustus. Agustus jenenge kok Febi. Harusnya Agusti. Kalau Agustus itu Agusti, kalau Februari Febi. Ngono. Lek ulan Maret ya Mariati. Nek ulan papat Aprilia. Nek ulan 6 Juniarti. Nek ulan 7 Julianti. Ngono. Nek ulan 9 ya Septiana. Ngono. Ulan 10 Oktaviani, Oktaviana. Nek ulan Sawal Siti Sawaliti. Febi mau kori sholawat? Kori apa sholawat? Apa ceramah?
Mau apa? Hah? Mau apa Kak Febi? Sholawat? Hah? Ya coba, ayo coba. Enggak apa-apa, sholawat boleh, qori boleh, coba ayo. Loh, sak kersane sampean sholawat apa-apa boleh. Ayo. Ayo. Enggak usah ngelihat aku lah. Oh, kena walang sangit aku. Gak endi ya. Enggak apa tak keno cah kae le. Ayo Febi, ayo cepetan Febi waktune lho. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin niladi. Udah Febi, udah. Batune apa entek. Mosok wong sakmene akeh kok gak ono sing. Ayo sampean ae munggah. Nih, aku lho winginane ning gone apa kuwi jenenge Bloroi, ketemu anak iku nembang apa enak delok to nang ngene YouTube sing viral-viral. Terus ketemu arek dia maaf tunanetra udah hafal Quran. Terus ketemu arek iso ceramah enak, iso maca Quran enak. Lha iki masyarakat sakmene akeh kok iso petuk tukang mancing, tukang ngobras. Kali kira mosok kok bukan, insya Allah sebenarnya banyak kok anak-anak kita yang punya talenta, punya bakat, cuman mereka mungkin malu atau mungkin ya atau di belakang sana ngono sing ning ngarep tiba ngene-ngene iki kok. Ya udah wes jam 12:30 kok. Lo enggak lo sik tos sik. Nanggung kaya wong ngising urung bar ngono. Pikiranmu kok iso nanggung. Ya saya mohon maaf banget jadi niki wis karek loro iki sarunge. Hah? Ayo sini kamu cepet. Ayo cepet. Ayo sini. Ya wes gak apa-apa ayo. Ayo duel karo duel. Ayo duet karo aku. Lewat sini aja lewat kene bahaya. Wek rasah nonton wek, rasah nyawang wek. Tak antemi pisan engko. Modelmu Ayo cepet Nduk. Ayo cepet aja bubar sik. Durung donga kok. Iki mari ngene sik ngaji maneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok iso ngomong cewek nyong iki lho. Yo baina sama wa sumber minyak. Bocah ngono kok oleh nyong model ngono kuwi. Iki Nduk, iki Nduk. Saya. Dah ayo. Namanya siapa? Ica. Iza? Ica. Oh Ica. Ica di dinding diam. Ayo Ica, mau selawatan? Ayo coba Ica, ayo coba selawatan. Udah, tak halang-halangi kamu dari mereka. Ayo Ica, ayo Ica, coba. Niki mesti enak iki suarane. Yo. Meneng toh meneng. Ayo Ica. Kayak aja dadi pengganggu kamu. Ayo Ica. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى
سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد وابا بكر الصديق خير صديق صديق سيدنا حلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على سلم يا ربي على نبيك المجتبى udah aslinya tukang mancengi suaranya penak aslinya soalnya kulino bengok-bengok itu asli mau kan aku pas krungu mau loh enak aslinya aku tertarik karo bocahku ya aslinya tapi kon munggah gak wani ya wis gak apa-apa nduk wis diterusno dikembangno bakate apa 200 300 aku biasa nek pacaran nyong wis sakarepmu kamu minta sarung ngaji ya tapi ya ayo tak kasih sarung cap mangga oh iya Wan oh iya gak usah kata-kata wis mbok pek nah ya Allah ya sudah kamu dapat sarung ini kamu sarungnya habis sarungnya habis yes sama ora gelem munggah iki lho tak kekno kabeh tak kei dolar ora gelem ya wis nggih sampun nggih kula nyuwun ngapunten sing kathah wis jam 12:30 kok lho pokoke sampeyan nek hormat Kanjeng Nabi niku manut bimbingane para ulama manut bimbingane para kiai supaya kula sampean dituntun manute Kanjeng Nabi kersane bener ampun gampang kepencut karo paham-paham sing boten jelas terus sing penting melih niki ngadepi tahun politik niki kula suwun tetap jaga kondusivitas tetap jaga kerukunan nggih beda pilihan monggo pun kula sampean kudu yakin terutama untuk masalah capres cawapres 3 pasang capres cawapres yang ada itu semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia sing penting kula sampean donga pundi mawon benjang sing terpilih mudah-mudahan adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia mudah-mudahan membawa maslahah manfaah membawa barokah untuk Indonesia lamun beda pilihan monggo mboten napa-napa tapi namanya kerukunan persatuan dan persaudaraan wajib tetap dijaga ngoten nggih Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah لنبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما
Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa aluh. Wallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saestu nyuwun ngapunten kula muga-muga barokah sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.